Shulait Salit ke Real Madrid haka jing le rany. Namar haka jing le kai Club World Cup. Hapdeng ke Real Madrid Persya ia ke Al Hilal. Ke Al Hilal kalapan kendit ia ki babon balang. Te ngapadang sobhai pi ki parlak sya kana ka channel. Bat lada pidei bedang thamai haka ne ka channel. Sngau papan subscribe, like bat share. Te hoit parlak ke Al Hilal kabadei ke klub na Saudi Arabia. Kalapan kendit shikadee ia kinong Cristiano jong ke Real Madrid. Bat kumjuro ia ke Real Madrid. Namar haka jing kmi lenti jong kinong Cristiano jong ke Real Madrid. Ba ke Real Madrid kan laban pelim ia ke Al Hilal. Kumba pelim ke Bayern Munich ia ke Auckland City. Namar ke Real Madrid kadai ke klub ke Barat Badu hapo jong ke Europe. Bat kabadon ia ki player kiba kan sai Henry penkendit kelak Al Hilal ia ke Real Madrid. Dakar kom ke bakal ia lekai bha. Bat daka jingla jongka. Ban khang lat ia ke Real Madrid. Ban job ha kate ke jing lekai. Bat ha kane ke jing lekai. Baro artli kitim. Kilakut ha ka jing yakai. Dawe lewei gol. Bat ia kite ki gol ke Real Madrid. Kali yo ban tep nengkong ia ke gol. Lengba Uji Garcia haka menit ke balai pusau. Henry haka menit ke basau puai ke Al Hilal. Kali oban penpai lengba ke penalti na Ruben Neves. Bat haka menit ke bakado ke Real Madrid. Kali yo ia kalat. Ban penjob ia ke ke game. Lengba ke penalti. Henry dak jingla ajong Yasin Bono. Ban save ia ke ke penalti na Valverde. Kalau pelong ia ke jing lekai. Ban kut haka jing yekai. Bat ki jing lekai round tu jong ke Club World Cup mentah kamin kalong ke Inter Miami Persya ia ke Porto akapor kat Arsenal senya. Bat imat urlang sisya ke jingkren jong Cristiano Ronaldo ba ke Saudi Pro League ka kham bania ke MLS te parlok pisngo den halor kata sai komen box kuble shibun.